Modimo ra matla otlhe wena motlhodi wona godimo le lefatshe lebitso le le matla la Kriste Jesu re a leboga. Rato le mogau tse o dirileng ka tsona papa go fitlha mo sebakeng sa jwale re sa ineela wena kgosi ya rena re kgopela tlhonofatso a ke re tlhatswe modimo wa ka dikgopolong dipelong le meboyeng kgosi ya bophelo le mebeleng ya rena kgatlhano le diatheke ka moka tsa lena ba kgosi ya ka go ba dipetane le jwale re koloke wena morena gobane re kwele gore mo go na le wena ke mo go na le khunologo ela wena kgosi ya ka re se disekgetwa ke sa thomile le jwale ra matle o shetse re go opeletse re go amogela re sa buša gape re go amogela la bobedi mo karolong ya go balwa ga lentso re modimo wa ka wena ka moya go tlogo tšea lentso le go le bolediša wa le utula mo dipelong tša rena re ineela go wena re kgopela le jwale re tshepa re ikokobetša lebitso le le maatla la Kriste Jesu morena wa rena amen. Re a leboga bana ba modimo go tšwa tlhonofatse re ka se ke nako se ka ba la belaela a re bule mo dibabeng tša rena le ngwala ke la Deuteronomy chapter 2 bana ba modimo Deuteronomy chapter 2 and then ge re badile fa re tlo bala verse 13 ka verse 18 amen. Re badile ra tša madulo a rena chapter 2 Deuteronomy 2 verse 13 ka verse 18 are jale tsogang le sile noka ya seredi ke moka ra sila noka ya seredi lebaka le re le feditšego re sepela re etswa katese Barnea go fitla nokeng ya seredi ke nywaga e 38 ya ba gona go fedilego bohle ba thaka yela ya banna ba ntwa ka mo morena a bego a ba enetši ka gona ka gonte seatla sa morena se be se ilwa le bona sa ba fediša mo mešatšeng ba fela mola go fedile banna bao ba ntwa bohle ba kwile lešokeng morena o boletše le nnare le kgone o yo sela mollwane wa ba Moaba ge o feta Ari. Amen. Amen. Re a leboga bana ba modimo re ka tšea madulo modimo a khutšwa le nna bana ba modimo re tone gore mo metsotso e šetšeng rano le ka go bontšhana ka lentšu la modimo a botsebotse be le tšhene ya borambombi bjale nna le ena ra le ka go arrangea something mo bjale ke difetša di tšwa ka nna bjale ke ra le mpona ke eso le nna ke tshwerwe amen. So re ba le lentšu la modimo bana ba modimo re tlo no tšwela pele for just a few minutes a re tšweleng pele ka molaetša o la wa rena ka gore le a tseba re no fela re ngatshaganyane gannyane molaetša o fele bana ba modimo molaetša o fele go no fela nako modimo a nna o eme ka go sa fele so a re no ngatlhanyana se modimo a ka re fang sona for today re tlo tšwela pele ka molaetša wa rena wa the rising of a mighty nation re mo part 9 bana ba modimo and then re tlo no bolela ka ke no re gopola today re no bitša ke the twins of the final revival amen and then ke go no re ke itišetse ke tšere quotation e nngwe mo profeteng ke tlo e bala fa bana ba modimo e re ke message wa go tswa mo message wa 10 Northward 1961 paragraph 16 jwale ka ra se ke tše mo ke tšere mo computing a ke tsere paragraph ya buka e tlo tshwana le ya ntwelana e re but to Jacob it didn't make any difference how he got it o bolela ka birthright mo le ka gopola Sunday sela se sengwe boletše ka birthright. There was only one thing that he had in his mind, that was the birthright. No matter what anything else or how he got it, that's the way it is with the spiritual born church. When the Protestant church had a revival, when Luther had a revival, when Wesley had a revival, Knox, Calvin, and all down through the ages, it produced twins. And when Pentecost had a revival, it produced twins. When Moses had a revival down in Egypt, it produced twins, a mixed multitude, one to the world that wants to act like the world, to do like the world and pattern their message with the world. The others don't care about what the world says, how classic it looks or how unclassic it looks. They got one thing in common, that's hold on to the birthright. Keep a hold of God.
Just the way it has always been, that's the way it is here today, my friends. Hold on to the birthright. Amen. You are the twins of the final revival. Promise ya modimo ya nako. Na re ntjula modimo le tswelela gona le mehute mebedi ya batho. Le ntjule mafatla oba di twins. Ino ro batho ba o belegwa ka nako etse. Jwale gona le batho ba belegwa literally mo nameng. Ka nako etse go thoma go morago bana ba modimo ka metla mo borapedi go fela gona di twins tse. Gona le batho ba bangwe ge le ntjula modimo le snotjwa ka moka bana ba thoma go tswelela. O ka le ke ge ba tswaetse go molaetsa mo wana. Ithomile ko tshimo ya Edeni, and then se thomile ko tshimo ya Edeni bana ba modimo se tsa mo dinakong se be se fitlhe mo metleng ya bofelo se sa change le a tseba re mo profeta o ruta gore Genesis is the 6th chapter. Dilo ka moka tiri di bona mmamotla o bona batho ba tsere mare go ba beile go gaufile mangwele kwa a ithome mo o ka go buka Genesis tlo khwetse monga ba dira ka mfalo. O ka bona batho ba ilwa wa malapa tlhakatlhakana dutse ka tlhogo di khwetsa denomination ka o khwetsa modi wona o le gona go Genesis kwa. Then le morapedi wa nnete o mo khwetsa mmamotla a jo thoma no Bibele se sengwe se sengwe se jwetse mohuta wa sona. So re le fa a gone ntwe modimo le a dira sala di o thomile ko tshimo ya Eden. So tse di thomileng kwa tša tšweletša mohuta wa bojona. Jwale ge re le fa re mohuta wa bo something. Mohuta wa something mohuta wa something wa lona re mohuta o tena. Mara Bibele yona e bolela gore ka metla le moprofeta o ruta ntho gore ka metla ntula modimo letla le tšweletša di twins. Yes, amen. Jwale and then ge le tšweletša di twins jwale o re le today o ka se ke go ba wa fapana. Amen. And then o re jwale mafatla ke mohuta e mebedi ya batho ge re ya ka thoko ya borapedi. O mongwe o nyaka go rapela modimo go ka taba ya semoya gore go ka level ya semoya. Then o mongwe o no tšea yona taba ya modimo a ikweleng ela ikweleng ko lo mo a dira lo tša tlhago ka yona a yo berekela mo nameng go ra ipsina a ye khotsofatsa ka yona o kra dila khotsofetsa re ja ya morapela modimo gantsi a o taba ga e bona go ile bella go morago e thomile mo tlhagong botse ka Kaine le Abel. Kaine e be le bana ba motho o tee mara o mongwe le wa diabolo o bala lengwalo la John le re le se la etsa Kaine o a tswetseng ke yo moe. Mara go ba lebelela o Satan o ba le ka go tšelo ke bana ba Eva ka moka ba lebella Adam ba re papa. Mara o mongwe bele wa Satana na mo. Jwale ya jwale ra khwetsa gona le Esau le Jacob. Bibele before bana ba belega ke modimo se tša boletse Esau ena ke yo se monyake. Mara o bele anyhow. Ene mola Bibele bolela taba ya birthright ke ya firstborn. Ka mo go ba loleng ka ona ba le ka go mmeleng wa mmabona. Gore Esau a tswa pe ya go bontsha lethuni le la tlhago lethuni le le fatlhana le lengwe le la go belega le se ka meeting ka thoko ya lefase le na le go ba le advantage nyana le na le go tla pele le na le go fiwa menyetla nyana ye mengwe go feta le lengwe le a tshwara bana ba modimo bjale mara re bolela le tša semoya kere amen go ya mo mo e thoma le bana ba motho mara ge ya a botse tabe kgolo e be se bothata e be se ge batho le bana ba motho ka re go ya motabe ya Jesu le Judas bjale a se bana ba motho mara motlanga modimo bolela re ke di mehute e mebedi ya batho ba ile ba tswela ka ra borapedi ka fatshe ga nako e tee ye modimo a ba dira something o re ge Jesu Kriste a ile ya mo aba morwa wa modimo ka go tlala Judas le yena ile a lofika aba the son of perdition. Kore wo mongwe le mongwe o tla mo matleng le a tshwara bana ba modimo jwale re go tsene re go morago le ko Israeleng le ngwele re le bana re bala ka lengwele la bana ba Israel le le ka moka bona le ba eteletse pele ke preacher rete ka moka bona e be le bana ba motho ka re nyaka go bolela re bana ba modimo ge re dira dilo re bereka so re tseba re molaetša o le wana so ntšweletse mafatlhana gore ge molaetša o rediwa molaetša o motse wa William Marion Branham o tlo tliša mehutse mebedi ya batho ka ra borapedi ka moka ba tlo re fera spoken word ba tlo re fera mara o tla bona ba bangwe ba se quotela ka monameng ba bangwe ba se quotela go semoyeng jwale that's why ke re bolela ka batho ba because re sonye re kikwisha bana ba modimo se ka ra ga kantšha ke ge motho o mongwe a tshwere spoken word jwale ka rena spoken it a sentwa makatsa nka le baruti ba postura le ba bangwe ba le buswa ba fela
ba makatsa kereke tsa bona ka melaetsa e memata ba tshikile ditente kwa ka molaetsa re go mothuta re igile kae le la timela la reng la reng go re go tshama ke maila tsa tla tsa le igile fa go je go mo profeta ba fela ba utsonyana ke ba ba ntsi ka bile ka se ba fetse ka re ba bolela because ba mahudunyana a se moya ba lo utsonyana mara a ba pele le nyanye gore ba khatle ke ba tsia molaetsa ba hodisa dikereke mola ba sa ruti batho nnete ka re ge nke be le gore ntho ba e bolela ye ba itjela mo profeteng ke ntwe ya o phela ka mogolo nkebe e dira batho ba ba itheletša ba sokologa go tsa ba swai ba ngangile ke marogo banna ba khathile di style tse dingwe o tsere ke tsona eng ka mofasa dithero tsa mohuta ya bontša re ye nngwe a ena matla boyela le ge ka khouta o khwetse le ditso ka kwa tafola mo ngaditse ka mo ga tafola le bontšha go mo ngare ka re nna ke gopola ka mo ai ya le wena gore likitima parallel a se kitima parallel taba gore na o mongwe o tsweletša eng jale motlho mongwe re ka itera isa go go lerara batho ba lefase mara ka notla ka mara kereketeng le re ke ba re ba batsi mara o khwetsa ba bangwe ba sekametse ka thoko ya lefase ge mo profeta ka bolela a re ntwe is pretty bana bile ba ema mo ba ethalela ba highlight ba re wa bona mo profeta o re pretty o mangwe na mo profeta wa nna kwa rumile ke mo o tsia yona ntho ya ne o e bala wa e bala mara o e balela go thuko wa e bona ngwana morena jale a re no e boledishanya ganyane re tle re gone go busha gore ka le fatlhana le lengwe le mo profeta o re ga bolelang ke re ba le code o re ke yona ntwe ile ya thibelela bana ba modimo mafatlhana a bele go nka nako ya moshe e be le mohute mebedi ya batho bebele re moshe a etswa ko lefatshe la repeta a etswa le bana ba modimo ba eteletse pele ke pilara ya mollo ka moka ba re Moses said lo la re Moses said mara mo ngwana mo aswa nnete but I saw the pillar of fire my brother the one on the right hand side kurli khuta o lebana kheleki a kitima le wena parallel mara ga fetsa mola ntwa e tsweletsang a se ntwe modimo a e boletseng jwale le fatlhana le lengwe le ke la kharo ke lona le ene ga ntse ke lona le nyeko bolayana le tshwara bana ba modimo jwale ba ke le ka moka ba latela mose mara mo tsileng bebele e re go ile go dira tshedi diregang ba bangwe ba bona modimo a ka kgatlhega ka bona mara ka moka ba kule ba tswile e repeta e se ka ba la re ba ba notswa so ba bangwe ba tlhagana le bona mo tsileng a ba tswile ka fasa message o teng go ri dikotlo tshele be di wela faro ka modimo dira a o kobala a ska tlhatsa tshwenya ke tsone ke dintse mekhuti ya mebedi ya batho ona molaetsa o re o kweleng ka moka bangwe le kwele ka tsela e bangwe ba o kwele training bangwe ba o kwele mo radio bangwe ba o kwele mo gotlhe mo ka bele o kwele ona go ya o tlisha mekhuti ya mebedi ya batho na tabe go le gore re sonye re kwisho le mo metlha ya bofelo go sana le mafatlhana ao kilo tsa semoya tse re bolelang a ile gore ge o ka se tlhokomele ngwaneso o ka tla o khwetsa o le ka mo sa tlile le rong la Jesu jwale o re bebele e re mosha ga etswa mo la Exodus le o tswelele setšhaba sa matlhakana sela ngane selo matlhakana sela mola modimo a re tsa montšha bana ba ka ba Israele jwale ra re ka mara Israele go na le matlhakana sela a bona mo ya ge peta tswelele le bona no e be le o ba matlhakana sela gore ke mix wa batho le ya bona bana ba modimo and then jwale ge re bala mona re khwetse le gore nthola ile ge e tswelela ko morago re khwetse le gore ka baka la re bolela ka the mighty nation ka moara mighty nation re khwetse le gore go na le seshola ke re ke ntwa jwale go na le ntwa tse pedi ke group e one e le gore ka moka ba kata nke re ya tsa ntho ya phuro e thomile gona kwale tswelela ka bo Jakobo le Isau re ka ba bala ka ba bantsi ka nako ya Jeremiah go ne le mo profeta modimo ile ra mmotsa re monna bona go rumile gore o ye kwale o bo botse gore ba ya 70 years o mongata molela re thidididi a tsa ntwe Jeremiah ba ile a roba petha ka khuri ya kwa piste pedi ya re a modimo re no 70 years le a thu la boa ene le nna ke mo profeta ba motse ba re fela bolela le tsa nnete ke ba ime mola Jeremiah sa ngengile no no raina re ngwaneso a re di lesene ka re nna le wena re bana ba modimo re batlanka ba modimo a ere o ile wa modimo wa motlatsedi e re that same year o la bolela maka ke a phidi la tsara bana ba modimo so
go le lebele ntwela e dira re bale ge le mashole e dira re ge le mashole le mo timolile le Satan ka re mmere kwa kereke ke go lwa le unbelief bale go le mashole a mangwe ka mo le lwa le unbelief bona ba introduce unbelief mo le le ya gorometse bona ba bereka go ilwala gore ba bontsa re lutse ska tshwela ka tsona ngwaneso bale ge motho a tswa ka mo go ska no e tjara go na le diplan a go me bola le mhuto o mongwe wa motho and ntwe e khosa le ska la ba le focus yetsi ya ntwa and e dira go ska wa ba le go tshepana ke yona ntwe e tlisang separation among brethren ke yona ntwe e tlisang confusion and ntwe is self destructive gore lena self le a ditwantša la go batla lena be mola and ntwe bana ba modimo ke go ka lebella go morago e tlhasetse go rapedi ba modimo o thoma go morago ne go ka nyole go ka tša bibele wa e lebelela go ya go shopo ya di Bible ba bua le aksa tseba ke tse kae go le go what international le go what new go le go what I mean ke tse dintsi tse di mo di bitwa ka mabitso a banna ene e seng fela ka baka la re motho mongwe ba no ra re monno ke na tlileng ka plan ya cover le di interpretation tse di ka mo gare ka mo why ka mara Christ that is why o ka se gole wa mamola wa bolela le muslim o tlo botsa your Bible which one is the word of God this one says this ke Bible ko di Bible yengwe ke mang a ngwadileng ye lengwe ke mang a ngwadileng ye lengwe shota di verse dingwe ke yona ntwe re bolela the other two la tshwara bana ba modimo then go itla o re right o lokile ke di bone di Bible tsa batho a re no tlogela di Bible re bolela ka batho go itla ka ra Christianity go itla go le mehuta gore Christianity bangwe ba dumela mo phološong bangwe ba dumela mo phološong jale ba ka re bale ba bangwe ke ba mang then gore ke a lebella gona molao gore ke bangwe ba bona ba dumela mo phološong e bile a se ba molao ke ba moya ya bjale gore bale o tlo opelelo o tlo ba thola dikupulutse ka moka le bona ba di Christianity maro ba batšea ba tlhakantša re batho ba modimo a re reng le ba Kriste re boleleng o ka se be le kwana ba lwa self bjale o kgona go bona dilo tse di diregile mo nakong ge modimo a tlisha revival go na le ba bangwe ba e tshware ka monameng then e dira mehuti ya marapedi bjale o tswele pele ke bola ka ntho ke ditiragalo tša nako ke re o bone ka kaile le ola le abele kwa jale ge ntse e tlisha batho ba bangwe ba ngwadile bibele o botsa batho ma mangwe wa motsalwane so big man ebile o na le Bible school o ngwalolotse Bible ge modimo a botsa moša a re monola ba se jale o tlo e reviser jale kuru idira mo profeta o engwalola ka leswa mangwa mangwa a change or means what o bolela ka Greek mola modimo ba sa bolele monna ka Greek mola bjale o intša ka Greek o intša ka selo ka moka o Christ ke tlile tswapo ile sana meaning marking ke the other twin wa motlhago o berekela motlhago then go ya ka mara batho ba re ba phološitse o ka fika mara right ke le kwele ba bangwe ba wrong ba kereke tša moya tša Afrika le ba molao ba wrong a re kweng lena ba phološo o tlo jwa ka mona o tailwe ke batho bile ba bala ba di kereke tša moya le ba molao a se ba bantši kore o ka no ba le kerekenyana tša bona ba di tlhakantša maybe ka no fitla 100 bjale di kereke mo re bolela gona di feta mo 6,000 genke e lengwe ka moka e šetšeng ke ba phološwa ke what ministries what church of mamang what after World War II kore dilo di tlietse ka mola o tsere ke dilo mang ene ke ba phološwa ka moka ba ke be ke le botsa ka ba bangwe ke tlhakane le bona ba re ke bona ba phološo ba mpotsa re ko le godimo go na le mosadi modimo a yo ba monna fela our father who art in heaven ba mpalela lengwao ba re even thou Jerusalem our mother ba re wa kwa o ne le mmao ko le godimo ka rao e seng nna le ba le bebele le ba le go nameng a ngirwa e kwa jwale tseo re di bone ke tša Pentecostal age ke tša Lutheran age jwale re tla mo nakong ya rena the twins of the final revival ka ramolaetša o tibele go twele dilo ke bo parousia ke bo mamang ke bo cloud what ke bo thunder ke dilo tše di beng gona mara ke mang a dirang dilo tše ka maramolaetša that's why molaetša go etla o tla o ntšha mehuta e mebedi ye ditšhaba ka metlha jale go na le the other twin ya gago ya molaetša ye ile gore ke yona problem ya gago e kgolo o le Lutheran ka sebe problem ya gago no mara a se ke ra tšwa ra latlha problem ra iša ko kgole re bala mo mangwalong mo bibele e re mose ge a thoma go bolele batho ba a ra bona re ke mengwaga e 38 go thoma mola modimo le a mpotša re tšea setšhaba se ke kgale le dikologa felegoteng jale ke nako le ye pele jale a re boele morago mo yona brother Lesufi
bana ba modimo ba tla ba kgona go ekwa a re thome gona molao verse 13 ke kgona go e bolediša bana ba modimo a re bjale tsogang le sele noka ya Saredi ke moka ra sela noka ya Saredi lebaka le re le feditšego re sepela re etswa Katese Barnea go fihla nokeng ya Saredi ke nywaga e 36 ya ba gona go fililego bohle ba thaka yela ya banna ba ntwa ka mo morena a bego a ba eletše ka gona ka konte seatla sa morena se be se ilwa le bona sa ba fediša mo mešašeng ba fela mola go fedile banna bao ba ntwa bohle ba kwile lešokeng morena o boletše le nnare le kono o yo sela mollwane wa ba Moaba ge o feta ari amen le a ekwa bana modimo e re ge go na le ntho nngwe e ile ya direga mo leetong amen now ye ile ke ile ya dira ba eme kore leeto la bona se ka tlhalesa ba le tswele pele ba thomile botse ba feta le watlele ba feta kae ba feta Rafidima wa tsewa mafelo wa bhala ge di fitla mo thabeng mola ka Hispania fa re tse mengwaga 38 ba etla thaba ka mo ba etla ka mo ba sa ke pone le ba mo thabetse ere motlanga modimo a tlhago ore ka ba la re go be gona le men of war banna ba ntwa wa iputsisha re ka re setšhaba sa Israele ke sešole se se maatla sa modimo jwale ke sešole se sefe se modimo a se bolayang go na le mola modimo a le sešole go na le se sengwe gape sešole ka gara sešole mola bale ba ilwa ba yakwa go na le group ye nngwe ana ka mogare le yone e be le sešole ke ela ya gore e gopele captain ya go ya morago reverse ministry kura mola modimo a dirile dilo ka moka ba thutile watho gore a dile progress ba e bone ibile ba fika mollo ba ba tametse lefase ba right re kwedi jwale are reversing everything ye modimo a e dirile re khate metlhala banna mola re jile mmala gone nya ka re utswe le mola re tsetse gore re tshelela ka thokotshela re boele re tleme ke fa na ba ka moka ba dira dilo unbelief ya bona e bentšhile gona e bentšhile gona mara a think e fitlhe mo level e be fitlhe gona e bona fela ba complaina mara go sa tswelele ba ya pele mara ba complain mistake wa bona o ba o dirile go mogolo ke mola ba di ge ba fitla mola modimo a ra bona re tsamaya le o tlhola lefelo le ne ke le butseng ka re ke le tloša mo go lona kwa tsamao le o le tlhola ba le le fitlhile mo go lona go šetse matšatši banna ba ke boletse ka banna ba ile ba tloga bana ba modimo ge o ka lebelela go ba tse nako e ka gore ba tselele ka lefaseng le le lengwe go o nagana gore mengwaga e 40 before Joshua kile no bolela ka polelo go tsa mo lotlhola lefase a se di banna ba le 40 years ba ile nne ao ba ile ba boa mara group ye se tselele go e tšea 40 years hukom ba o thola ba tsere nako e nnyane ba shuma ba dutse it's because go na le ntho e be e thibile na motlanga wa modimo gore o bona problem e coste ke le twini le la le lengwe mohuta o mongwe wa batho bebele le modimo a se dumele setšhaba se ya pele go se go ikgwa banna ba ba ntwa mola modimo a ilwa dintwa jwa go na le ba bangwe ba lwa ye nngwe ya reverse bale ile ya seleka modimo mo ile ya modimo ba sene bothata kudu ka mokgwa o le ga ba sa inyaki a fela ra moshare mara batho ba ke ba nyaki ka mara tshaba saka mara ke tsile group ele ye nngwe ya go tswa le moshe e thomile go ba le dinama le go ba tse dinafu ja re ka botsa kereke ya modimo rwala a re sa ya kwa re ya kwa ja tlile ba tla ka ministry mo mo botsa batho ka ra ntwe ba tsweleng ka rana ke tsa tlile modimo a ile a ntsha progress ka moka ya kereke amen kra le gone o kuša ntwe ngwe e stopa bana ba modimo fitlhelelo tse ntse re di balang mo spokeneng mo bible di tswelele ka mara kereke a se ka baka la di ka no ba disanya go tswelela aowa go na le mohuto mongwe wa batho so ke o kwepele go ba le mediro e mengwe e santse e kwepele because modimo a ka tsamaya le batho gore kereke e bentse e gola go nyone o ka no tieletša batho ba bangwe ba re ba bolela wa no tieletša message wa bona wa ningning wa tieletša wa motho wa ka re mo sana progress ape ho dukuni wa thaba ho so nyo go motho laetswa ka modimo a tlo dumela batho ba ya pele o sna o material wa ya pele ya ntwe kgolo ye ithibelang kereke ka ra revival yengwe ke ngwaneni o be le go le yana ka nako ete ka ra molaetša
wo a sa nyeke go šomela dilo ka mokgwa modimo a di šomelang ka gona. That is the greatest stumbling block. Ke ena monna wa le gore mola modimo a ka lentsha ka ara lefase a le tliša mo la ipona le gola le be lena le bona lefaseng ba le bona le sepela le ba ba kgethwa. Ge o ka ba le o mongwe wa gore a se ka no complaina fela a thoma go ba le mokgwa gore a tšee dilo tšela le tšweleng ko tswela go morago a di buše ke tšatši le leeto la lena le ema. Mara a di tšee ke motho o mongwe wa o tšwa ko ntle di tšea ke o nantše a tsamaya le wena leeto. And le tse gore bana ba Israele ntho e be gona she bana ba Israele ntho e bene ba inyaka e ba emetse ka mo lefase la tshepišo ke birthright. A re e bolele so thuto ya lentswe la modimo e bontšha gore ge bana ba batswadi ba bona ge bomme ba ne ba belega bana ba mabitso e be e sa jo ba go no scratcha tlhogo go fa ngwana lebitso le o kore o ne gore Naftali o sa tse gore o reng aowa wa tse gore re elela ka borangwane le bomammang le bomalomola o dula kae mabitso a be le mabitso a special. Motlanga modimo ruta re a ba tliša ke di-birth pain. Basadi ba Jakobo ba yena Israele papa go bana ba ge nna ba ima ge ba tliša bana ga bana ba tshwere ke lešoko la pelego ne ba bolela lentšu ge mosadi a ne gore Ruben e be se taba ja re o ke Ruben a o mo motla ke Ruben ka re ke ro iketlile o ditse botsa mosadi wa ba bolela ba sa re ngwane ke Ruben ba Ruben gore e tlo go re e tla tla e batla ba eng Ruben gore e tla ka tsela nyengwe ya matla Juda ba lo rileng ka lebitso le le soreng o le rile Juda ba motlanga modimo mabitso a ga ba itswa ka marabo mme e be a bolela ka mafelo a ke lefase le la modimo la botsa Abraham a re ke tlo le fa bana ba gago modimo ba sa le gore ke tlo ba tlatša ka mola lefaseng le ga re ke tlo lefa o ba se a bolelela Abraham go se go ba le Isaka go se go ba le Jacob ga lefase le tlo lefa wena le bana ba gago o ba thabile ka moka mmepe wa lona bila botsa Abraham a re le felela ko kae modimo a tseba re mo party ye go dula mang ka re e ba sa tshwane le ka tše modimo na di expecta mo bona ba bangwe ne le ba go lema mashimo bangwe ne le badisha bangwe ne ba bereka ka chipi jwale le jwale modimo a ba bea mo le mmereko o ba o bile dijong o tlo kgonagala mo go na le phulo o bea ba go bereka ka diswika ba be go na le mabjang kwa o ba bea go dithabeng kwa because o beile matla o kgona go betla ka moara bona wa itshwara. So ge bana ba le tšatšile ba etswa mo lefaseng le la ka baka la gore ba ganne Josefa ka metlhe ya tlala ba ya lefase la repeta e ba tloga mo mafelong a bona a ile modimo wa bee tsona ka mo repeta jwale ge ne ba boela repeta e be se go diwa lefaseng le lengwe le modimo le tshepišeng e be go ya mafelong a bona a ile gore before ba belego mafelo a na a beetswe bona jwale motho ba bitša ke birth place a bitša ke lefelo la ga la matswalo because motho o na le maatla ga a le mo lefelo la gage jwale nako ka moka ba le ka ntle ga mafelo ba le ko repeta ba le ko kae a ba gone o tsweletša maatla a se modimo a se nyakang o tla betla o tshwereng ko repeta o tla rua gongwe o dira eng kore modimo ba ba nyaka mo mafelo go ya kanana mo bona e be se go roya e be le go ya mo mafelong a bone ne ba bitwa ke mafelo a bone ke di birth place tša bone so birth right tša bone kore ne ba ikentše gore go sa kgathale gore eng e eme ko kae ba ile go boela ko mafelong a bone because ke mo bana le maatla a go felelela gone jale go rile bale ba go se be le mafelo ka kwa ba thoma ditaba tše dingwe ge o tshwanetse go iwe kwa o no thoma kgang e nngwe so ebile go nyaka ga mang gore o ditša morago engnyana e tshwenye ska la napa le ya le bo bruku du ba a o ne le felo ka ra plek ya lentšu la modimo wa bona that's the problem la e tshwara bana ba modimo jwale ngwana mo lo mo ba se a beiwe go ya ka lefelo mara a re bolele gore na ntwe problem e kgolo ka mola because re bolela ka the twins tša the final revival ke yone e re leng ka mara yone re ka bala ba bangwe mara re se re tse gore re na le challenge e kgolo a re bale e lengwalo la ba Korinte 1 Corinthians chapter 10 re ntse re batamela mo tabeng ya rena ya metlha ya rena bana ba modimo. Amen. So bana ba Israele ke re ge ba ne ba ya mola ne ba bitša ke matla a mafelo a bone a ke le fela le kwa mo prophet a bolela you've heard from your theophany or you've heard from your are go re khwetše le re go na le boemedi bo bongwe go na le se sengwe karolo e nngwe ya gago boemedi bja gago mo lefelo le modimo wa beetse lone Jesu Kriste o re a bolela gore ge le ka tshwenya le ska la tshwenya o mongwe wa banyane ba ge le ka tshwenya o mongwe go kaone ge motho a ka ba a tšeiwa a bofelelwa leswika lwala a latlhelwa ko lwatle gore a se ka tla ba phaphametse ka modimo lefase le mmone ka modimo metsi
are ka bane ge le dira so mangelo ya bona a dula a lebeletse sefatla go sa tata so to mo le morona batho ba ba le boemedi mo pele a modimo well ntaba ya go le godimo a se taba ya go le ka go gatla modimo le go no le ka go tla ka di chorus go mme re na le boemedi ke ntwe e go gelang ko modimo well ge motho a na le boemedi a go no compromise a bone ntwe ya go feta boemedi ge bana ba Israele ba le ona ba le mafelo a bona a ba file ke modimo wa ka promise ya modimo ka mo lefatsheng la tshepiso ge nna go a fitla gore ba tsene ka mona no ka se ba botse ka legema le dutse mo di mapleke ya bona amen kera wena go ka re ke a gae go go re ke a gae go ga gago wa le go tsa monno mongwe wa traka so a phakile across your gate o jaba lo mmatamela o kre o jika o le ko bone ba so o jaba lo batamela monna a traka gore bona o tlo phaka mo entrance ya bona ra se ka ga gago mo ba se ko dulang ko ge le ko dulang o monyaka ba ro phakile mabolo o monyaka ba re o laise president o ntse o sena sa gago wa molata o mo jarobona o lo mo go ka mogolong ka bona jwale mo paregile tsela ya ka mo nyaka o shoot no ke tsene ka aka amen jwale go bona motho a goma gore le ka mo a le ditokelo tša ona o tšaba re motho mongwe ba le ba eme mola ke bona beng ba lefelo jwale go bona motho a tšhaba go ya le godimo a thibela ke meleko e tša gore motho mongwe yena a se ena ba le godimo that is why a tlo compromise motho mongwe ke ka mokgo modimo a nyakang a o le šolela selo man ke ka mokgo modimo a nyakang yo amen 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to verse 7 le go ke tsebala ka mokgo bana beso ga ke rate le dula le sa tsebe ge botata weshu ka moka ba kile ba o kamelwa ke le ka moka ba tswa ka ba ga le wate ka moka ke ba kolobetswa ba moshe ka liru leo le ka lewate ka moka ba le selewa se tiisa moya ka moka ba nwele selewa se tiisa moya ba nwele se se bego se etwa lešukeng le bego le ba pelegetša mme lešuka leo e be e le yena Keresete ba bantši ba bona ga ba ka ba kgatla modimo ba rapalatswa lešokeng gomme dilo tšeo di diregile gore ke re lemoše gore re le seo kganyoga tše mpe re se etše bona ba go di kganyoga le seke la etša ba bangwe ba bona la tlhankela modimo wa seswantšho o ka ge o ngwadilwe wa thwe setšhaba se dulela go ja le go nwa sa tsebo ema sa bapala amen le a bona ye ngwe le tšedi go baditše banna ba le ba ko morago ba le modimo nna emetše gore ba kgwepile e re they were lasting after evil things gore kganyogo ya bona e be e le go boela right ka maarabobe evil gore ne ba nyaka evil gore ba investigate evil left and right ba inyaka gore marantwe ka khwetsa jwang so ere ntwe ya stopa everything modimo a re le setšhaba sa ka se ka tshepele go fikela go ikgwa batho a ba traisa mona go fikela go ikgwa batho ka moka ba mekgwa ka moka e sa inyakeng le a tshwara bana ba modimo mara batho ba ba kgwang a se batho ba go no kwa fela ke batho ba batho mele le ntwe ene o ka lebella re gore ke go tsenelwa ntho gore ke polo se o bolera some of these men came in unaware gore ba tsene ka o khukhuna go le bala mongwe la Jude le a tshwara bana ba modimo e re gore ba tla ba check our liberty ba tla ba kgone gore busetsa morago ko dibeng what is our liberty where the spirit of God is there is liberty batho ba tlo investigate a possibility or why le ka se be le moya gore the first thing ba attack ke what sets you free le tsora bana mo modimo ke re le mo o le lutšintse go ge motho a di dira tše di thibela moya modimo wa ka ra motho that person wa lwa se kana naro o no ba something o wa lwa gore se se ka go fa wena tumelo ya go kgone go tshela o ye pele ge o mongwe a etla ka kgopolo e nngwe ya go ganetša se ge o strive go ikokobetša o strive o tšela ke modimo a di bolela o strive go rapela o strive go bala o mongwe a tla ka polelo e nngwe ya go discouragea go rapela go bala go dirang dilo tše modimo a di nyakang that man a no dira suggestion that man is a fighter wena o lwa kgatlhano le unbelief ka tumelo go ne le o mongwe o rwele unbelief o rwa le tumelo these are the fighters yole ke na go ngwe re bolela se gore batho ba ka re megopolo rena ya nagana gore re phatlaletse so re ralala le lefatshe o nyaka di fighters tša ba di ko gole ngwaneso
motho a sa rapele le wena a ka se go fitlheletse unless se tlo go rata taba tsa batho ba le ba go ba le matla go kgona go gobelela dilo tsa batho motho a tlo go thibelelang a se o mongwe kre ba re o ka ke wa rapela le wena so kore se ka ke bolela so kre o nyaga ka so o bandla batho ba bofa dingatano ra shiba bona a se o gwetse motho Amen. ere ntwe ngwe gape ba idile ba ile ba gona ba they went into idolatry. Idolatry is to worship a creature. Go rapela se se tlhodileng gona le go rapela mohlodi. Go ne le batho ba ba promotang go godisa batho baruti dimpho tse di be gona mo kerekeng go feta modimo go godisa dikereke go feta lentšu la modimo rena ministry wa rena bona ministry is not going to take you to heaven. After all, ministry it must point to the way because the main thing is the way. Well go ne le batho ba godisa lo tseng tse le those are creations. These are the fighters. This is the other twin of this revival. Ba focus tse go dimolo tsa canal. So kereke today palla go tswela pele because gona le batho ba yo mo prophet o re ga bolela o re moya o tseng ka ra batho ba dile so ba ile ba re ba rungwa ba le ba ditlhodi ba le ba 12 ba yo tsamaya infiltration go tsenela go shitse go tseneletse kudu too much because batho ba ile ba le mogwa wa re ba gane promise mo la le gausu e be se batho fela ba go tseba group nyana e le mona awa taba ile ba serious ya ba ya tshwara le ke di elders le mo group e le trusted ya 10 ya bone be se yo so le go ngore o lebeletse batho ba bang mo fase ya no so ba ile wola le re go dimo kwa o lebeletse hona in your leadership o ka no ba shitse go no le mogwa wa tshwara so taba e go le gore that's why modimo a le ka go botsa se ka lebella kudu gore ne ga re lebella mo mothong bebele re le lebella ba le etileng pele Hebrews 13 verse 8 it must be Jesus Christ the same yesterday today and forever ke go ba go lebelela motho wa tsa se bolobolo sa monna so ai it's only a reflection Jesus Christ the same yesterday today and forever all right well motlanga modimo re ga bolela ntshile ba e dirileng ile ya gore bona ba tsamaye ba fiwe monyetla jwale ka di leaders ba tsamaya ba ile go tlhola lefase leo le bana ba Israele ba se ba temolo a se ba le tsamaya ka moka ba no tsamaya mbikana ba tlhola ga go tlhola ke re bibele kwa ere a re empetse go Hebrews 6 ere le ba bang they tasted of the good word and the power of that life, that power of heaven, that power they just tasted o tswana le ditlhodiselo o le batho ba ile ba no sepelanyana ba tlhola ba ditlhodiselo ile tsa fitlha mola tsa kwetsanyana mo gausunyana ba bona ba tshaba o tsamaya ba bona megwangwa ngare e be ka se face ba le teng mara modimo ya bona ba fa 40 ba fitlha mola ba tla le di dream bele ba itla mola bebele re when they came back with an evil report ba botsa ba shitseng go ga ya bona rena ke rena ba eta pele ba le and ntwe re boneng le a tseba re bona nke re boneng ntwe se le bone ba so go ba dumela ka nnete lebele le pele a se re boneng ntwe le boneng but for that se le re kwishishe here o botsa re ka kwa o tsena ba dina ba le ka go thibelela batho go bona se bona ba se boneng ba le ka go thibelela batho ba ska ba le the same experience ye bona ba bile le yona ba nya go tshwana le the experience go no tsala mo le bolela le bona le ba tsamaya mo ara batho bo bona re ba ke ba le ba tlo tlhola nao kule ba itlamola ba fela e ba khata ke ba fela ba tshwarela le motho kunyana ba re my brother o nna re le yo ba re bona the rivers there no ka tsa kwa le ngwaneso phuto la ntse mona le tsela so gore ba khatla ke ba kgobokanetse ke tshaba mara ge ba fetsa testimony ba re wena o ka tsene no it's not well keep evil report well or mo prophet or ka re mo misi wa 10 northward or that was the spirit of denominationalism where now you tasted something how fetsa o aga fence around it o le ka go keepela sona gore ebe wena fela o krile revelation or by trying to keep everybody out of the good thing ya modimo le bona self ntene ba re ba itshireletsha they lost it amen that's why people motho ganya gore bophelo bo bontsi
a fane ka bone mara a ka re o ipolokela bone kona botimedi jane ge a ke re motho o na le revelation motho mongwe ke no fa example o na le revelation goba o na le mpho something se special o na le mpho ya prophet o na le mpho ya rapela balwetse that thing the moment o thoma go bolela a gone mo go mongwe o rapela balwetse ntle le ka mpho ya rapela balwetse you are gone ge le nne le baredi ba lena fa ba le rero levels the day o thoma ona a gone motho mongwe a ka rera message ba ka baredi ba le you are gone because ba le le nyoko re le fast le ka go modimo is not able well so nya aberekele go akara frame this thing ele le ka go yageletsa the spirit of denomination Church of God says we are the true ones because we baptize right so everybody was saying is wrong. That is the spirit saying. That is the spirit of a denomination. That's why mara kin twe ira ki the carnal twin. Motola mo bela ke atoma go dira magora. Aga no bapala go tswa ka taba re kinna denomination e mara mogwanyana o wa dira di compound. Go ka bala molaetsa the word to the church. Brother Brandon mo bolela ntwe. O ri ka tsama mara le tlhokomele. Keep that spirit sweet among you. Amen. Or mara, you are one big sweet group. Mara Satana got what he'll do, he'll look for an opportunity. He'll remember one of his agents, then he'll shoot him with a dart, poison, and he'll make him go through the church with him. And he'll cause a confusion. He'll talk about of leave. After all, when you ask about after all, ask about not to read message you want for. Message. That is the smallest part out of the whole thing. Why is it one message really you won't get there. Doesn't matter which group you go with. So protector message is not going to help you. That's what I want to do. So this spirit the best but normally conduct. That thing, leave it. Wholly good conduct. The best thing you can do is Arabale scriptures for like 2 Timothy chapter 2. Kilibeli Churkia, Monka Hona. 2 Timothy chapter 2, verse 1. Now, Arasa Berekala Kodi Kireke. Mutomo Reveri, Bolela Wijar Gaberola di Pute. Au no like pute loka ngere gele golamo ali visite progress aba ba ngo lena le rapela mo ge ntwengwe ka ba gona ka mara lena ke lena le ka semfelo ya skwa ja me go pula kitimela go ja kwa di letse ja kwa modimo wa na kwa ngere o dumela modimo o ba unless o thomile ona modimo tseba wena o etse ya lo ka lo bona le moya wa tsona le bala ka reverse ge ba bangwe bona ba tswile the best thing you can dira jwale ka motlanka wa modimo wa ratega pray for them. Amen. Why talk? Amen. How a good soldier works. Gone le ngwaleng ke le bala mo la Joel chapter 2. Le re ke se shole se se matla sika makhuba matlhaba go dimo ga ditshaba setshaba se sa modimo e re ba etile pele ke pile ra mollo ke Joel chapter 2 ba setse morao ke mollo re ge ba feta nna ga tshwana le tshimo e dire ge ba feta shada le mollo ba fishit e re ke ami ya modimo a gone wa tlhaba o monga le bumo ka mo morao that is not a soldier le kontwe le le tsaba leiwa uno magala madi cha e tswa re ke o kre bro a biza a gotletsa le bumo ka mo mokokotlo bro khale mo le tshiko wena no mpereka bya wena o kre no bizi o kwamola dithomo la o tsa matso wa bya au wama the right thing will face the enemy mara twinye ena le mogwa wa rata o tlhatlhamollao ke ela ya tlhago ya tshwara bana ba modimo jwale ke tshepa ntwe e tlile gae jwale re kwa botse ke re le mo right verse 1 to verse 7 my brother ke le ka ono e tswalela ke re fetsa 2 Timothy chapter 2 yes yona e bala ba tsela ela yale wena ngwanaka ya maka ga ga wena e le go Kriste Jesu ke o di kulengwe go botsa go na le ditlatse ke ntši ke ga fele batho ba ba botsegago ba ba tlo gona go ruta ba ba mmile wena o kotlelele o le motlhabane o botsi wa Jesu Kriste motlhabane ga a ithati ka ditaba tša bophelo bjono se a se ratago ke go kgatla eo a mo rapilego o mmile ge motho a ka katana a ka se rwešwe seana
ge a sa katane senna diakolo di swanetše molemi wa seroto akanya tše ke di bolelago gobane morena o tlo go fa tlhaloganyo dilong ka moka. Amen. It is thou has heard. Or thou therefore enjoy hardness. Holy li shole ngwana modimo. You stand your ground. Go tlo ba le boima. Amen. Holy morapedi go tlo ba le boima bo tsamang ka rabana because ntweng a kira se picnicking. Amen. Our ntwa se mo betang stroll. Go senyega go. Sorry. Blake mo a rebetse Satan. Le tshware botse. Re lwa le Satan. Amen. Satan o emo mola graph o itse matso wena o foshan. O la tlhame tlhatlosha wa ba kwa hala. Amen. Wa ba wa katakata o ba hey uyafosha misi. Amen. Jwale ge re le muntu wa bana ba molo go nyaka motho wa isinje a ikemele the hardships e ka ba mathata ka lefelo le shomela mo lona go le shole bothata bo se di boemele gore a se gae muntu a gone mpete so le lefelo le mo lona marobala se a le dijo a se tele bale condition ya moleng yona ka bo yona ino se be monate mola ile re o ka no khala ke injury kwa ba west le ofita then mola o le shole le lengwe ka kwa thokotela le le nyaka go bolaya le se le go bana o dira le mola wa le be west bale go ka re gona mo wa phetse go le mongwe wa sa go rating ka mara sole sa na pile se nyaka le ofita so enjoy hardship. Amen. Mori monto e mana ba modimo so o sone o ikemise gore go sa kgathele go tlai o iloeloela taba ya gago o khwetse moya o modimo ka mo bibele go bolelang o bo mo kgethwa go sa kgathele bo mang ba reng ko kae o tlo emela taba modimo o tla bala o tla rapela o tla tlhompha modimo wa gago. Amen. ka ra le mo ka moka gore yo a se o tlo negotiate ga o compromise tla mo yo bibele e re and the things that you have heard of me dilo tšo di kwele monna wa ithuta tsone tša go dira re be strong o di fe banna ba bangwe ba le gore they are faithful le bona ba di fe ba bangwe it's a pass down o kwele selo monna o file sona o strong se tšee o se fe ba bangwe le bona ba tla ba kgona go se fa ba bangwe di tša go di tshwarela dilo mo gro e ke dilo ke tša ko kae tšeo once o bona motho a re selo se ke sa mo it's not a good soldier bibele re o santse o be a good soldier. Now a good soldier ga o na le ntho e nngwe e botse o e tshwereng that is why message nako ngwe o tsamaya ka baka la batho ba tshwere message so ba o protect malutera ba tlo senya message o bone lutera so o senye message o tlaka molotso ka molutera bona re o fliba o ka o protect message o sokola batho ba mehuta ka moka bangwe ba tshwere ke bangwe ke bongaka bangwe message you must let it go. Amen. Le tsona bana ba modimo bale nako graus ka uska wa chaba go bolela message wa itwela munno mongwe wa botlhale fela re truth is like a lion you know that way we protect it release it hey ba fela le di go re nyo pitla ka mo fasa ska shaka go pata uwa ki the king of the jungle ere no man that warreth motho a le montweng a itatetse ka le ja bophelo ba ka keng ba era ka mantso mana ba modimo o santse go ska pofa ka dilo and then o santse o be partaker lo tšo di bolelang as a soldier o santse o be a partaker of these things tšo di bolelang se kwa di bolela o santse o be karolo ya tsona so bana ba modimo ka gore yalo be ke no re ga re bolela ke lithune le lengwe motho a palishang phuthego ya pele a se motho o mongwe wa tswang gongwe a ke motho a dutengana ka mo phutheng mara modimo a tlo dumela kereke ya pele go fitlhelelo tšeo di setlhage di ba gona so ge le di be di le gona ba modimo nyako di ntšhiwe mo tseleng gore kereke e kgone go namelela kereke ya modimo ile ya tsena mo semoyeng statement se re se boletse ja tlile mo ke na be re bolela birthright or something Bega Israel be na le the promised land ile Kanana ile a physical place mo ba sentse ba dule gona ba age ba ka metla le kereke ene le the Holy Ghost the Holy Ghost as mo tsana go tswa tšhle mo tsana mo ntse mo utswile this is you are born into it amen ke o le ka mara Holy Ghost a one tšhle go ba motsotso o sa sone ba ka ra Holy Ghost ke le felo mo o dula mo o ile go aga gona amen that's why mara tšhle tša o theita o etswa motla o tswele o tlo bolela tšhe ding ka o tlo tlisa an evil report yona bana ba modimo ka modimo ka re thuša ra ba botlhale re tsebo even in this revival go ne le batho ba ba tšea molaetša ba šomela mo nameng mara molaetša a se wa šomela mo nameng mme re kwa rena ko lwa le unbelief mara unbelief a se yeme
le yona e lwa ka mekgwa mentši ya go leka gore go gogela mo dilong tsela tša mora and o tloge Bible many turned away from the faith. Jwale ge motho a turn away from the faith era is defeated mo tsela ya tumelo jwale o ya mo go Paulo se bolela ka banna ba mbo Himeneo o re ba he ke bolela ka bona taba tša bona di kuša botlhoko ke batho ba ile ba kry a shipwreck concerning the faith. Le sela wa tlela bona ile ya robega ke bona monna le marane wa tle ka sekepe sa yo phatlala le ya tshwara bana ba modimo. So modimo go tswa re thusha bana ba modimo re tie matla re tloshe dilo re clean, let's patch our house ntwe mo le mo se right karabo phelo ba ga ka ra lapa la ga itlosha ngwanesho ene ga bona le shole le lengwe bona le sa tsamaye botse o skwa le seba o skwa motlhaba ka lehumo o skwa motlhaba mo kokotlo a ska go batla ko wena Bibele di go pishe di tlo ba gona mara wa madi ko di tlanka ene but wena mmele ka go rapetse your fellow soldier just stay sweet o ska bolela motho ka tsela ye nngwe stay sweet and go forward. Modimo go tswa itlhonofatse re ya le bana ba modimo a rena mission difatlo tša rena modimo wa rena wena mohlodi wa le godimo le lefatshe le bitso le le matla la Kriste Jesu ra leboga ka matla o tlhelentšwe la le sa boletse le jwa le khoshi a gona wa tshwana le wena modimo wa ka wena o tletse ka dikgagelo le lerato le sa tsweletse jwa le jula go papa o ka re thusha morena ra gona go tlela ke o bulega matlo ra gona go phafo re bone tsela tša le ndaba modimo wa ka gore khoshi ya ka le tlishe go ema go le se la tšwela pele re thushe le jwa le modimo wa ka re tlhologetse go tšwela pele re tsena mo tshepišo ye tletseng ya lentšula la nako re thushe le jwa le modimo wa ka mokgwa o mongwe wa go tla ka lenaba o tloge mo a rena modimo wa ka re kwele botlhoko le gore fenyetse gore fe matla gona go tšwela pele re dira dilo ka moka ka tumelo re tshepetse mo go wena le bitso le le matla la Kriste Jesu re kgopela ebile re rapela amen re ya le bana ba modimo go tswa